Yes. Sei, formaggio, evo ga. Se sei, kaže Lara. Aha, evo ga, reže mi se volata. Very nice. Ovo sad će Lari reći isto. Ove škare bi nam trebalo. Ove škare su mračne. Dobro, moje je sa 6 sireva i sa medom. Imaš li boljem? Lidija nešto djetalo, Lidija. Lidija nešto djetalo. Ne bi se zdebelala više. Ravioli sa špinatom. Odlično. Lukave paprano, jel? Jeste. Sve u svemu dobro smo jeli u Al Dente u Bogovićevoj, ali cijene su turističke. 170 eura za 2 pice i 2 pašte, sa 4 kole. Malo too much.